Uma wa miario ya athuri aya ni irekirwo muvuri ni muthuri uyu uria tuthithitie uthio wake na gucenjia miario yake niguo kumugitira na kuthutukanwa ni ruriri. Ndeto ina ruo muno ni miaragia ngegua kurira ni undu rena thiire kwerewa ati watho uyu wi thiini wa Kenya urarugamirira mutumia na uravavinya mutumia ati we gutie vandu ngithio karia riu no wikirire undu ucio ingi ndongithio wire athuri nundu ru makambiriria kuonaga we takotai na ugi takwa we mukigu. Akiaria ni urauga gwake mucii ndonaga thayu. Riria mburirie kiria ni muvecaga ngiri gwa kwerire uwe uritio ni mundu uwe tikiro muvecaga anga ndungiendire kumonia wanawe wina uvoti wa gwika maundu maku ma mucii na uria muvati gutura thiini wa mucii kuthie kwaria uguo ni vona ukire ngiringwo ni ringwa riria naringirwe tondu naringirwe ndie varire ndie cingi kana kwina mbara na ndio naringirwe uguo naringirwe ngi no na riu tondu ni mundu mendete ni ndigane na ndeto cia mbara ndeto icio cieke atia uvoro ucio ukithira rita ria mbere. Kuringana nao athuri engi makomaga matarite na makiria mauguo kurivua mbara ya mwiri ni atumia na rimwe na ciana. Mambo mingi siku hizi unakuta mwanaume anapigwa ni bibi yake wakishikana pamoja na watoto wake. Sasa nauliza, je, ndugu zanguni, ni wapi tutakimbilia? Mwanaume atakimbilia wapi sasa? Kuona uria athuri maranyamarika mekiririte ni kwaviriria athuri kwambiriria gikundi ya kwaragiria mathina maria maravitukira kuona manavura ripoti kuivonge cia borithi kuga uria marathinika matitethekaga. Hii serikali ndiyo imepatia watu nguvu namna hiyo. Sababu ukienda huko pale unakwenda kwa police station unapiga ripoti, nimepigwa ni bibi yangu, unaulizwa umepigwa ni bibi yako, kwani wewe mjinga? Sasa unakimbia wapi? Makiria na uguo ni marauga ngikorwo haro cia micii-ini kuthio ikionekaga kwi athuri imwana ni kurira kuvikania. Mundu urume ene kura thinari ndaragia no kona kiaria ni muvutie na njira nene na koguo ivoya ria kwi thirikari ni geria gukiriria ivoto ciao toria ituriritie cia atumia. Dennis Fundi, Kameme TV, ni kaunti ya Embu.